لله رب العالمين. الحمد لله الذي قال في القرآن الكريم: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والصلاة والسلام على رسولنا الحبيب محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغوربن الله بلسنقنه الله sadadana pitataman yan ang mga pipi ang mga balas sabab sa diyang kuto akapagkababayay niyo mamamakinag kumangandaw ano mga ulamat sanu diyan ang mga urip no Allah natusan ang sadyang kuto akasisindaw utihayaw paratya si kumangarardiyo niyaloy wallahu ta'ala sa Quran: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mata-mata na si Allah kasustitu ang mga mu'minin na yagtadiran na igira amya aloy sungaran wallah na patambagan sa mga pusuhiran nagwigira niya aloy sa mga tanda wallah na di mamaguman sa mga paratyahiran. Diyanan isa malalim urkan wallah apkagdan niyo kung mga ginawa niyo apagkababayan niyo sa mga wasiat sa mga ulama makasasalinggan at ako Quran ang susabda ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman tunayang gugudang tanong sangkay ababarakatun masa tanong na sumipantag ko kargun no katambang sa diyang kaya dunia. Hai manusia na di ka katambang sa diyang kaya dunia, sabab sa diyang kaya dunia na dunia ini ditatap, dunia ini amat tagtanurun sa masagad. Maurip no Allah niyali wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran sa suratul Kahf sa ayat 46 pituru Allah واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Mananya nafitur wallah abgin kasiran sa ibarat bugin kakiran na ibarat suaya mananya na kauyab-yab sa diyan kaya dunia
yang kaya kau yang sa dunia na datarati wallahu ta'ala uig. Api akat turunan niya makapupuon sa langit. Nami sabapun na niya kasusaog su mga mangmatu si kulupa. Faasbaha hashiman tadruhu riyah. Namin baliagapok. Ay ni kayong tungag yang kutuandu. Mana niyan na diyang kaya dunia na di tatap ay diyang kaya dunia. So kalang-ulang taguyin na pala-palayan di tatap. So kadatu na matag sumasagad ko manusia. Mataganan sambay diyang kanakadatu. Nasambay pansutamok. Nasambay pansuayamanan yan. Nakalangon tama ng mga parahisan ko dunia. Taman ko mga watatano na sumbay pananan. Itatadin rakatanunan wallahu subhanahu wa ta'ala. Karinaon namay kong ganatan tano sa dunia. Nadadun ani parakistano kulangon-langon o mga patamu-tamukan tano. Ayabu amini prakso manusia. Sa kakupati dalingyan ko kuburian, nasupit teman tamanan amay ito'y arga ko mga dinis. Allahu Akbar. Miya tawan-tawan sa manusia ko kuburian, adid na piliyanon. Nakiaganatan yan so langu-languan, o kabubayan yan ko dunia. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Mata nasu Allah Ta'ala nasukalang wantaman nagawsiyan. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya. Mata nasu tamu. Swatigu Allah Ta'ala sutamu kagusto mga wata. Na matagana na parahisan si ku dunia. Parahisan at kaganatambu. Parahisan ay itatadin raktan wallah. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Nasutatap ang mga pipya na sisikot Tuhan ka abalas ang makapupuno. Maran yan. Nasutitu-titu din ang mga kamapian dayon sa pakataman na matatangan o Allah agyuto ipupagapasantan may balasyar ko tanong. Ginan, yamanan yan na katuru Allah Ta'ala ay nisubuyan ko Rasul pakisabutan na katanong adiyang kaya dunia na di itatap tadi tanong si matambang. Miyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam apama kutinyu sulima susun kudapen sulima susun. Paganero na tigian apama kutinyu sukamudanyu kudanyu penkalokos. Ikadua na pamakutinyo sutamukyo kudanyo pun kapobre. Ikatlo na pamakutinyo sukapaparunyo kudanyo pun kasanaat. Ikapat na pamakutinyo su kapipyaginonyo sadanyo pun kasakit. Ikalima na pamakutinyo su kawyag-yagyo sadanyo pun kapatay. Diyan ka na nalima susun mangorit ng Allah. Na pagrimatan tanwanan kasadin sa tao mapagrimatianan na di sumala malad na tanto mapasadian amalyan sang kaya dunia. Allahu Akbar. Diyanan naungang nanalo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kapakadakdak la mapasad tanong amal makiasang kaya dunia. Ma'urif nu Allah Nialu Allah Ta'ala sa Quran sangkutu akapupung lagi sinyan kung manusia
tadinya nakatambang sang kaya dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ورجسي والله تعالى كما منسيا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو داق قوي جنسدين كي دنيا إنن تنمتغي كتنبغان أو قبنبنان وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ويرسل والله نسبن سبنار أسوال غنا موري نجيوتو التربي فيكم عطاو أمام الله فرتيا أفلا تعقلون إنو قانونكم من الكرام. نيالوين سورة الأنعام آية كتلوك الوغدوة إنالوين يمكن في سورة النساء آية كتلوك الوغدوة قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Turun ya Muhammad aso guna adin kaya dunia namanya kaitu itu wal akhiratu khairul liman ittaqa nasukman selalu mana mauri itu man tamana matia si ko mga tao adna paratianin wala tudlamuna fatila nadadun akasalim butrakan wa may tubu mana si ko mga maliw. Umiyalif Allah ta'ala sa suratul Anfal ayat 68 ituru Allah تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Pekebubeni wasig wallah supaya sang kaya dunia. Ugida tigin nasu Allah naya pekebubenian nasu parayasan si salungan amori. Allahu Akbar. Nyaluin yang penaurit wallah surah At-Taubah ayat ika magatu sebut lupulau walu agyang kutu bersama orang isian berketanu ang kutu akap ketembang tanusang kaya dunia. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Bahkan wati Allah Ta'ala tembang si kukawiyag sa dunia nan mini niya taral biniwanan adis walungan na mauri da kukawiyag sang kaya dunia. So mga paresanon kukipapantag niyan sa alungan na mauri inuntanan niya kaito ito. Niyaluin niyan panmaurip ng Allah si sa suratul Ra'd ayat ika-20 agunam Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. سواتين من يسوى الله نا قلب دنيان قلب دنيان سرسكي في قطاق بيانيان نغو قسم بيتنيان mana sekarang ini pupuk alwag sa rizki, sekarang yan pinagpapakasimpitun. Ugay da tigo Allah, na niya suwat siran dun kukawyag-yag sa dunia, na ugay da tigen na da kukawyag-yag po dunia, ko kito pantag niyan si kualungan na mauri, inunsa na niya kahit ito. Niyaluin niyang panmaurip na Allah, si sa suratu Al-Ankabut, ayat 64
وما هذه الحياة الدنيا إلا له وله وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وأن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. Daku kau yang sangkaya dunia inun sana matagay parehasan nagukatambangan mata-mata na tigo Allah asu ingdalungan na mauri nagyutu itatap kau yang yutu su kau yang maurip no Allah adina punan yan nadaban yan kapusan yang kaya dunia na kau yang adina punan yan adina kapusan yan uwi nasu kau yang si salungan na mauri na adna punan yan nada kapusan yan. Ginan niyali wallahu ta'ala sa suratul Qasas ala palit na iyaman yan na mga urag isu Allahu ta'ala kung manusia anda manay kapkatambang yan sa diyan kaya dunia amya kayu itu iya paresan. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. سورة القصص آية 60. يا لي والله asung anin ay nibgir kanu wallah maram yan tamok sa kadatu sa bugr sa ilmu famata'ul hayatid dunya wa zinataha maram yan na mataganan mga maram yan na paresan si kukawyag-yag ku dunia nagu kadilan yan nanan وما عند الله خير وأبقى ويدنا ستيتو دين أتاتاب قصص نور نسي سألونا موري سيكو الله سبحانه وتعالى سألونا موري أفلا تعقلون نائن قانون كل نكرانة والله وغيد ناس والله تعالى نقنبه متطرطو نبس دنيا نبتنو يامنان نتدكو لدن سدد نبتنرون آكو مصباح وغيد نا نيالوين يان السدونيا نقواني رنسو قيلغان يرون يامنان يان نسو تموك نقوى قون سقيلغان قون أمي حجيكا kandi makan dia kat kaun urina makasisad ka kaun dinan urina makan gusto kaun si kulalang ku Allah naso kadatu nakwa kaun naso kapunggunaan sa guna mafia umadaklataw naso mambuso sulangon mga paresan ku dunia na yakuan kaun naso makasang kapan ka sa kapakaslang ka sa maliwanag kapag hadapang ka ko Allah. Yali wallahu ta'ala sa suratul Qasas ayat 77 fitru wallah وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أمرني نا بنغن قاتق والله تعالى سغان أي نبغير قوى الله تعالى tuntut naka so laun nibgir ko Allah si kwalon ka amori manan yan na suil mo ka ay nibgir ko Allah
na baluyang kalantay sa kapakaslangkas sa maliwanag sa alungan na mo. So inibigay niya ang rakakadat, inibigay niya ang rakatamok, inibigay niya ang rakamenang, na palayang kadnuto sara sa kapakaslangkas sa maliwanag sa alungan na mo. ولا تنس نصيبك من الدنيا nading kapkalipati sukifan tagkasang kaya dunia. Gitu iya mananyan na dadil sa knabar kutami sa parwallah. So kapangusbay tanusang kaya dunia ugaid na ditanukuan sa haram nagu ditanukuan sa nisa parwallah sabu sa kailangan tanusiku dunia makasangkapan tanu sa kapangadapat tanu ko Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan ng mawri. Wa ahsin kama ahsana Allah ilayk, natipiyak sa datar sakya tipiyak ka Allah. Wala tabghil fasada fil ard, na dingka pumuntar masuk ka paminasakul ya Allah. Mata na sa Allah na dinin kabubayan sa mga tao po makabinasa. Ginan, mga urip mo Allah, ikipupantagun tanusang kaya dunia. So Rasul sallallahu alaihi wasallam at yakat sayaw Allah, na diyang kutuan ni aluinian, amata-mata na tigyan manayasakam na inidulundrak mo Allah. Inidulundrak mo Tuhan akam baluyan yan drakam, agyang kaya balin sa damakka, nang baluin niya na lang undin mga bulawan. Pituruak na tiyan, Tuhan akang, na tumunak na kura ko sa salungan, na makapanakop man ko'y sa gawi. Igiratigin man ay gawi, amyawra ko, na diapor ka di makaprundarundan, na diapor ka di makapamangni. Na igirap man at tigin na gawi, amyaw suga koron, nyakat ka na koron, na kebentuga kang seka, nagudia kang seka di mapudi-pudi. Yan ang itindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agyan ng kanana mga palaw sa Makkah. Nang balwinin Allah subhanahu wa ta'ala abulawan na dunia nutuyugan akagyaw mamatambang sang kaya dunia. Mga urip no Allah, yang kaiyaman yan na kauyag-yag sang kaya dunia na bitada na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam sa umangan. Persakyali yung Rasul sallallahu alaihi wasallam kukipapantag-tag sang kaya dunia. Niyalo Rasul sallallahu alaihi wasallam siku hadith yan. Law anna li ibni Adam wadiyan min dahab ahabba an yakuna lahu wadiyan لن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Mata-mata na si Rasulullah o pamakusong buwatano Adam na adun na arokyan abalin tada bulawan na kababayan yang pen amadwa abalin tada bulawan emanan yan na didin kupno at tigyan sungayo buwatano Adam inong tabu amay kayani penuh-penuhun na buto mana ini na sumanusia na didin kupno sun mga yan sang kaya dunia aya buka kupno yan namay ko matalantang din ko kuburian mipno ko ngari yan subuto na makaganakadan ko langon o kabubayan yan sang kaya dunia. الله أكبر. وعن أبي يعلى شداد الأوس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعادس من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. آتي الرسول صلى الله عليه وسلم ملن تسيف مكران نسوتا وجنجنيا نجنوانيان na minggalabok sa galabok aparasi kuwaya mananyan na uriano kapatay mana anya ni mo sa amalya na mapya amaklutuyan ko uriano kapatay nayak manatigyan na malmakita pamimikira na manusia na sopya unutan yan subaya ginawa niyan sisa diyang kaya dunia na kandingan-dingan ko Allah sisa lungan na mauli. Ganon وعن أبي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam aswad tingin manay sunaraka jahannam na ilalalang sayron sa mga abaya ginawa ugay na sukman sa surga na ilalang sa iniyan na su mga ragun mana amay kasutaw na sumsi ko surga na yakaw kita niyan na su mga ragun na may kasutaw na sumsi ko naraka na yakaw kita niyan na sulang ugay ginawa niyan na pangundi niyan din. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه. يا رسول صلى الله عليه وسلم ayat sundug sikong yatay natlususun paganayrong sa pamilya niyan o dinatunganay niyan ikadwa sa tamukyan na ikatlo sa amalyan nambalingang kutadwon na kalambat wisaon ayang baling na sutunganay niyan na gusto tamukyan na kalamba sa amalyan may pagupadayan ko kuburian sa tamang sa kabangkita ko dunya. Allahu Akbar. لألي بن رسول صلى الله عليه وسلم كحديث أبي هريرة أبتر رسول صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا لجنان نقلب سو مؤمن نقصر بأننا مع كفار مانا هدينك يا دنيا نا دنيا إني أبي في سنون مؤمن أجدوانيا o kontrol niyan na ginawa niyan sa badi makagulaw la kung mga rarata na sukman sukafir nabubuto na niya na ginawa niyan sang kuto alam mo na kabayan si kudunya ginan wa an Abi al-Abbas as-Sa'idi radiyallahu anhu قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس أدنى قد لما سقط ومق رسول صلى الله عليه وسلم نيني سينيا قيل يا رسول الله نا نقولنا وقنق سيكو عمل أرينا قلبك آميكا قلبك نقن nagkabubayan ako Allah, nagkabubayan ako mga manusia. Ay nisimbog Rasul na sigyan, panginsukur ka sang kaya dunia, manan niya nakuwain ka sa babaya ginawang kasi kulunya, kakabubayan ko Allah. Nagpanginsukurin ka sa madadalam, panginsukurin ka sa manan niyan, na nganinungani na sisi ko mga manusia, kakabubayan ko mga manusia. Ginan mga urip no Allah. Manan yan, nadyang kaya dunia, na panginsukuran tanwain, sa kuan tanron sa itataralo mga kapagkibubayitan usang kaya dunia. Ayuti ka kaswatra katano, wallahu subhanahu wa ta'ala, na gusto nganinunganin, sisi ko mga manusia, mga parahisan, na di tanunan ni kasigi, at sa mga manusia na kabubayan sa nila. Niyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam si Ibn Umar, Abdullah bin Umar, apiturun Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fi dunya ka'annaka gharibun, aw aadiru sabilin. So, Abdullah bin Umar, na isa na nagkabubayan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagyang kutadik na Rasulullah, agyang kaya waganyan na pituru yan unay karitang ko. Kung fi dunya saan nakagharibun, wabaluyang kaginawang kasang kaya dunya, adatar ko no mananangga. Mananangga, nadyang kutu aditaw sang kusadarta. Datar ko na sige no mananangga, o di na datar ko no sumasagad. Allahu Akbar. Inipun roden naso Abdullah bin Umar, na edna siwayan
yang syukur dengan kaya dunia apa mudah kami yang pun niat teru agiang kaya mananya Ibn Umar idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Andadna tigu Abdullah bin Umar kagubinir ka na pamakot ka dun sa dingkadun punewa kapitay kapan. Nandad na sige ni karawtar ka kapita-pita na pamakot ka dun magamal sa dingkapan punewa iba ka kagubini. Panagunta-maning ka amala mapasad ka o kapipya ginawang kasadang kapan kasakit. Panagunta-maning ka amala mapasad ka o kawiyag-wiyag kasadang kapan kitalumpaw kapatay. Ginan mangurip no Allah. Yamanan yan, nadyang kay akipo pantaguntanusang kaya dunia. Naditanusi masambang kasab na radyi na dunia ini apakabiray na margursi masambang sa mga tao. Ada mga paratiyairan si kukulola sa alungan na maurip. Mangurip no Allah. Pada pemakatambang sang kaya dunia naso kapupakatambang utamok na ikadua pakatambang sang kaya dunia naso kapupakatambang ukadatu na ikatulwa pakatambang sang kaya dunia naso kapupakatambang umangalayo sa mga ginawa na ikapat pakatambang sa dunia naso kapupakatambang upamilya o tao diyang kanan ayamanan yan na mga ala pakatumbang sang kaya dunia na kapakayanan mabaluyanan mafia may kasutaw na maswaya nakapagusaran yan nun. So tamok si sadiyang kaya dunia na inupupuni mo urip no Allah agyang ko sa pagusar niyan ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa inibgaya kapasadan mo Allah asa din sa tao sarnian so tamo ami panamukyan sang kaya dunia naraksugino niyan na aya inbedun wallah nasudun sa surga yan yali wallah fi surat at-taubah inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah mata-mata na su Allah na kiyamatan yan kung mga mu'minin sa mga ginawairan na gusto mga tamukiran sayad na iniargayanon na sulun sa surga. Yuto sa mga mu'minin na pinggatuiran sa mga ginawairan riyasairan sa mga ginawairan si kuagamaw Allah riyasairan ko da'wa riyasairan si ku kapaganat si ku ilmu agamaw Allah riyasairan siku kaprang sa lalang ko Allah niya kapagunutan sa mga ginawairan agusukiyang gustoiran ko mga tamukiran nagyuto apitiru Allah ay ini pamasan yanon o ginawairan na gusot tamukiran susurga Allah subhanahu wa ta'ala ginan manan yan na sutaw na diniyan tubuya ginawa niyan sa anukun o tamukyan saka kapugusaran niya noon si kulalan ko Allah. Agi na ni kaya pakaarap ko tamo ko kinipantag niyan ko ginawa. Nagun kaya pakaarap ko ginawa ko kinipantag niyan si ko tamo. Mangurip no Allah. Si ko masaw Rasul sallallahu alaihi wasallam na adna sakatu amama. Ayang aran yan na susa'laba. Na si ko masaw Rasul na umanuman sumong ko Rasulullah. Adinya nun ditero na ya Rasulullah na pamangyang kaku Allah amakatamu kaku. Dinigilan Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitero yan na ya Sa'laba. Sumaitu atamu arak susimba ko Allah. Nagina ni Mafia. Natigina ya Rasulullah na pamangyang kaku Allah upamaku makatamu kaku na support na kung suagama. Yung kutu ada mati nan ya katamok kanyan samyukit sa piyamang ni Rasul si ku Allah Ta'ala kaadun maylay so titu ayaman yan na promise uli nakapasada ni Nibgay Ta'ala
sadad maran sa tamukian sa taman sadad mamin sa Madina sa tamukian minggu lang pemangayam yan api akadaklu Allah miyaw masuka pendiakan na piyaki sungan Rasul sallallahu alaihi wasallam piyaki pelubayan sa Sa'labah na diniyan dun kailay wanda matatago asiko pagana kaya pakatamukian na miyada sulima waktu niyan si sa masjid makauma subu na di makauma luhur na makauma maghrib na di makauma Aisha na miyakala dun sa tamukian na makauma isni na di makauma salasa na makauma gawi na di makauma ko isagul na miyakala dun sa tamukian na tamang sa diya matubuwa kapakauma niya na kagya makala dun sa tamukian na miyabaluwi dun adi dun kedingilan Rasul o sa mga sahaba na ini su Rasul o anda miyatago sa Sa'labah na tigira na sa Sa'labah na miyakasibay sa ingdiyan sa dikumin sa Madina so o mga ayan yan kaya kisungan Rasul sallallahu alaihi wasallam at iyan nakuha nilong sa zakat o tamukian na dadun katrangi sa Sa'labah dadun ay nindiya katiyan kumasaw Rasulullah o gayit napagyadan at sinbit sa kanyan namiyagdan niya namiyasugat sa dun ng mga tiyuba na sumiyong ko Rasul na tigyan ay manto na pinundiya katako ya Rasulullah ay nasimbagun Rasul na tigyan adiya kong katarima sudiya katka sabab sadyang kutu apagana kaya sungwir ka na tiyaplis ka sudiya kat na sukya patay Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya ganatinin ko dunya namin isang biso Abu Bakr na sumiyong unso Sa'labah na tigyan na pindiya katako ya Khalifat Rasulillah na su Abu Bakr na tigyan na sudawang katarima Rasul na diya kong katarima na sumiyong mansi ko Umar ko kaya wafat Abu Bakr amya kasambira to sa Umar na dudun tarima o Umar sa taman samya sugat sa dun na murala na dudun na niya lambasi ko tamukian sa piyaki anti urwallah na may patay sa kanyan na makatatalikod ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala na kiyawiswisan sa kanyan yan na ni mga tuma siko yamanan yan nakatumbang siko tamok sa diyang kaya dunia mahurip no Allah pirap-piray mga tawa mga alay tamok at tamaniman tunad at silang dun makapnay haji pirap-piray mga tawa ang mga alay tamok at tamaniman to nadasiran dun ng bidyakan pirap-piray mga tawa mga alay tamok adyang kuto at tamok ilang na dun na inusariran ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala na di mga tawanan na pagagtiyorum po wallahu ta'ala adyang kanan ang mga tamukiran at sumbayang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala dinan yuk manang kananakadatu at katambangon sa manusia ayamanan yan na asar kaskanyan na madat na apiya budin na niyakang gulawlas sa marata sa manayman tumahurip no Allah na jay sumasa asar madatu sutaw na apiya niya patay niyang sulatarian na muslim asar madatu sutaw na apiya miniragat sa mga tunganay niyan yang kaya masa na masay niya fitna kukandatu mga urip no Allah ipus sa pardo ng mga ulama tano so mga rarata ulaula kukandatu adik kapakay kukandatu bang kapamasa so kadatu di kapakay kukadatu iba kapanundan sa kadatu ka ugayid na initong Rasul sallallahu alaihi wasallam sa dinan na rishwa dinan na kapanundanan na piyakarataan wagamaw Allah subhanahu wa ta'ala na dilin-dilingay no sabad na yado na piyanguntar mo sabad na saramaratu na apiyan yan kaya sabapan sa kaya pagbumiyang punaraka dinan so kadatu na sulbay na madakul ayamanan yan na miyadatu adin yan din kabayan o di taman sa kapatay niyan na kanyan din datu Allahu Akbar diyan kaya kadatu mga urip mo Allah na mamisanan ko dunia ugay na makaitanan si salungan na mori amay kumakaw masuk ka pangimbestigar wallah umiyasiyap ka sa pagtaong kantawa kadi so masaw Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu
Namiyakay salungan na din yan di pelibelibetan sa mga taon yan. Kakagiskan yan napiyakasimbiyan sa daundo gusto kagagawi. Gagawin yan na sa daundo. Naya ka daundo niyan na sa gagawi sa dud na turog yan. Nagyang kutuwa miyawaman yan as sati manawalay. Pungguraw ko dun sa mga taon. Na punggiraw sa winairan na amagandun maluto mga ikaritan ko. Nakagididin na apnewan na Umar. Nagyang kutwa tiyutok yan sa paitaw niyan na inisir niya na bayuto. Napitro yan at tiginan to na apkunga ko na pungguraw sa mga wata. Nadib na panewan niran sa iptinda kay ni. Napitro yan na tinadaman na iptinda akan. At yan sa iptinda akong naiki. Igayat tigian ang sarap katambang sinanuna at na may inamiran. Sabab patigin manay sa sukaruma ko na miyasahid ko kiyatido mga Muslim o sa mga kufar. Nasa manuto na miyatibay sa kanyan na dadoy na pagpagapron na sa Umar ibn al-Khattab na sumiyong dugaan si ko budigan yan at tataguan ko mga pamagayan, mga riski, mga supply. Nagpiaguton yan din sa mga papanada, mga arena. Nagusto mga kauyagan na punggiraw din sa sundaro niya na yaanirang mu'minin na sakni magawidon na tiginak na di ko pa kay kasakni datu na sakni makasasala sa dako kasya pa sa giyang kananay sa kapamilya. Nakaginiuman yang kiran na pituro yan na piyakiwi terkanwai Umar ibn al-Khattab kapapantagan na datu na di niyang biskatawan nagyutos sa datu nas kaniyang panimyan ininda noon, na danyan din ganati ang kutoy sa kalay, nas kaniyang panimya may pasang kutab bala-bala sa walay rin. Mawurip na Allah, yuto sudatu amasyap na datu, agagawi doon na ikaririntang yan, ikada, di mapagbidan sa kapipya ginawa, sabag sa diyong kuto, awida kalian ko pagtaw. Apia dapat tarutuki sa turug na asar kapaturugun kipia sa pagtaw niyan. Apia kanyan na yaman niya nagpakalpas kuman na asar ama pia sa kauyagan ng pagtaw niyan. Dito sudah tuwa rias sa inyo na ginawa niyan, si ko kamapia